د رحمان او رحیم سختن تعالی په نامه. Welcome to Hamdar Professional English Learning Program from Ehsaas Google TV Phrase Section. My day. Lesson number 3. Train dars. My daily activities or my daily routines. Zama razani faaliyatuna ya zama razanai chare. Part 1. Lumrai barkha. I wake up. I wake up. Za ravikhegam ya za rapasegam. I get ablution. I get ablution. Za avdas kaum. I brush my teeth. زه خپل غاښونه برش کوم یا زه خپل غاښونه پاکوم. I perform the prayer. زه لمونځ کوم. I perform the prayer. I recite Holy Quran. I recite Holy Quran. زه د قرآن کریم تلاوت کوم. I comb my زه ویښتان ږمنځوم. I comb my hair. زه ویښتان ږمنځوم. I give oil to my hair and beard. I give oil to my hair and beard. زه ویښتانو او ګیرې ته تیل ورکوم. I see in the mirror. I see in the mirror. زه په آینه یا هنداره کې ګورم. I polish my shoes. I polish my shoes. زه بوټان رنګوم. I change my clothes. زه کالی یعنی جامې بدلوم. I use the perfume. I use the perfume. زه عطر استعمالوم یا زه عطر لګوم. I go to school. زه ښوونځي ته ځم. I go to school. زه ښوونځي ته ځم. I come back at 12:30. زه بیرته واپس د 12 بجې راځم. زه بیرته یعنی واپس 12 بجې راځم. I eat lunch. I eat lunch. زه د غرمې ډوډۍ خورم. I sleep in afternoon. I sleep in afternoon. زه ماسپښین خوب کوم. I wake up and water the crop or bed. I wake up and water the crop or bed. زه له خوبه راپاڅېږم او باغچه اوبه کوم. I milk the cow. I milk the cow. زه غوا رالوشم یا زه له غوا شیدې اخلم. I sometimes take my small brother to toilet or restroom. I sometimes take my small brother to toilet or restroom. زه ځینې وخت خپل کوچنی ورور تشناب ته بوزم یا زه ځینې وخت خپل کوچنی ورور بیت الخلا کناراب ټاټۍ ته بوزم. I respect my parents. I respect my parents. زه د خپل مور او پلار احترام یا قدر کوم. I respect my parents. I help with poors. I help with poors. زه له غریبانو سره مرسته کوم. I shop in the market. I shop in the market. زه په بازار کې سودا اخلم. I do my homework. I do my homework. زه خپله کورنۍ دنده ترسره کوم. I follow Ehsaas Google TV. I follow Ehsaas Google TV. زه احساس Google TV تعقیبوم. I learned with teacher Hamdar. I learned with teacher Hamdar. زه د استاد همدر سره زده کړه کوم. I request you learn from this channel. I request you learn from this channel. زه له تاسو غوښتنه کوم چې له دې چینل زده کړه وکړئ. Like and subscribe this channel. Like and subscribe this channel. دا چینل خوښ او پکې ګډون وکړئ. Share with your friends too. له خپلو ملګرو سره یې هم شریک کړئ. له خپلو ملګرو سره یې هم شریک کړئ. Watch now. همدا اوس یې وګورئ. Thanks for your watching. ستاسو دعا غوښتونکی استاد نظام الدین همدرد. Hear more. Most and respected dear students, follow us to learn, develop, improve, and learn English easily, fast, and relaxable.